Sao hadu pudina hadu Honey, pomegranate hadu chips sedikit gue. To shaban sedang ke video ngashka banok ni ba ka bentak beningkong joni ke video la korop no ka file ngamio shu ban tap ribun bagi ke bang pa pani haba sedang ni video teman re ndala poi menta shani dapat kam don ke ru ka badan napok memberikan la korop lut dire kani video kadi ba ngin nyelet station po golfling by day bat kani ka way ka jingbam ka pher ba ka ba da penmi di ba kraw na kani ka chicken wagon ti iladan hang ni ka business bilale la bun snem ti bat mentang di ka way na kita ki dish ka bai wan ra hadin ka wan pai na ka tu jinglet ka bangilet jinglet mga badi ba ka kunhon station po Austria ba hadin ka jingyo jingmut jungi ban wan ra ki dish bagi jingbam ba compare ya wan ra yu ni ujat jingbam uba pher mo ti kani video ka dei halo kata ting shu jar khat ba ngayo ban ring ru da kapon te kai ba phi ni menta ka di tang limba kapon pe ni video do man kut jingbam ayu ta bai ba khrau wan ra ba thamai ayo lawan hani tu khamyo amat ran nomor wa khamlik lang andre le phi yo kalat ban imat phi hab ban imat mo di jingbam ba kham pher ba phila ban bam hi kum tu le ni ban bam lang ba ki ja jingbam pe ni video do man kut iban nga tips kem makani bro phaj kani na kadao jong chitrish kam jong phi ba katim jong phi kumang jong hi bro phaj not everyone is a visionary, not everyone has a vision, and the ones who has a vision ru ulunga ba is gulut na dong shudong, but it takes one to have a vision, but it takes many to make that vision come to life. Di ba kani kadai kajing da kajing krishtam jong phi ba katim bagi penulung bumi bagi niru bagi kajing kata kajing la jong pi bani ye ba mai bagi la corporate tuan ra kajing telah si berkembang berkembang apa nilai kata jipen care lalu tajam customer bagi di ngati kok yang ni kami kasih jam tapi bagi pun biru bagi kenal saya ni syahmat. I congratulate the team, Chicken Wagon Borokaj, but Haju Gopor, and people who are in this Banawan. Please vote. I would like to declare this product launch. thank you so much, man. Nice. Mat sendan. Yeah, I guess. Oh, okay. So this is, you have done a replacement. Yes, ma'am. This is more like a chip. Right. Out there it was more like a crunchy kind of a batter. I don't remember. There's What was it? bun also here. Yeah. Sounds good. Di. I like it. Long no. Kajing pher jong nong silong bad biana. Yeah. Yes, sir. Yeah. Yes. Have you tried it? Oh nice. Ada kadiang. Sui. Wah. Di tadi habis syong nak habis bam nak. Yo ding. We'll start. Yo So ding. that we can have Nice. Tau ni in polok dito jing bam uto fat loose salad tu balas nak nang di ba kraw ha kani ka jaga jing ni ka itri jong ni mat kai lang kena mo relax. Okay. Udon chip sudah nom pomegranate udon salad nomor uni udon salad de udon sok sao udon sok ya bat kibai badan ulong mo Hả? ulong mo asan na maka Macet. Bang. What juice you have? Only lemonade. You have coffee and cream. Ini dia ban bam sudah pe kumni ulang ne ban bam bakaja ban Long. The salad, you're supposed to eat it just with the salad. But if you want the whole, And for
Non-veg, ma'am, we're planning to give chicken popcorn on top of it. For the, you can better than the you. Oh, pudinar pi ai dai. Celery? Celery, salad, yang kada udna, No. ya, Dia jing bam ki jod pi yo nang ni. Kem dei ki bang. That's sweet Ki and bagi ki bang ki ban na bar sudah. honey tea. Ngan lu so sao du pudina hadu honey. pomegranate du chips bagi gue teman dei. Kor kom khle ba compare The one which we mix. Yeah. Honey, I think if you add, Okay. That we will do. but because I felt like that was the taste also when we were trying that Okay. juice, no? Bye, bye, bye. It had that, and kanika, you kadon, the color was little brownish, no? Som na. How was it? Yeah, fresh. Long healthy dai. Kecil bam tu. Yeah. Ulong tek ko makle muri ko do taman ri pa di jur kada kalong fresh ram dera. Ngati ngam danang than ban ai feedback ma island kini ti kinang ma ban ai feedback ngati shuba mai ngasyo mai o babang best maler product mai fi som lo na. So you're using Jago? Ini chili dog so sebenken Sumpah. Boleh kata kamut kumta sorry kamut kumta. Udah ujung bam kering ni kita make saja hot dog dan instead of hot dog chili dog. Udok, ukso bakbet. Tama anyway ujung bam hot dog umi nu tah nu nakajing long kurkom long kedur chung thau. Kamu nusu justify ke bang lakren. Tang ba. Tau ni di jimbang baler tingin ya mes sa siuniru. Oh, reban na to. Ya deh. Ya lah. That's good. Sounds good. Bang. I want to try this chili dog. Like to try, ma'am. Chili dog. Want to try chili dog? Right. I just bite from dekat itu dengan lagi. Saya want to try. Oh ni. Bang lan juga tangsi. Bang try. Sendiri. It's good kalau mungkin mau. Pero dos yang mahal. Ini nak apa? PI kan nudor pilabu dor kan ya? Pilabu dor ni. Spak sampo. Spak sampo si bol ham tu. Kemudian kilak bam tu salad sudah ni kilak bam pakai ru. Okey tu ni salad ubah ngidan hang ni for chicken wagon mentah ubah kidon hang ni beri ngidan. Ubah ngidan ni si makrau mentah. Beri bedang kemai ubah pinum padio ni ru udang dei ubah first time ni. Ubah snow fresh, ubah snow long healthy bah bam di teh pet. Ye ban kini kidai ki jing bam. Bila yo mensim nak ketuk jing yawan juni mana kani siapa Vienna but ngangit scam bagi kita bun ki be in dang wan ran ni shkhamat. Nada in a nutshell nada kila ban tu ini. Kei ke ba pi temu ban wan haba por pi wan ra ini. Kei ke jumut jong fi selendat temu ban wan ra untuk mai ku ni hang ni ko slong ni. Khatam ni ngile ki bam juda khamlin manong ban ya bam salat. Sisi kadai. Kebenikang kalau bah berbagi obam stage po Vienna kalau refreshing mo kemudian hakim paring kebenikang ngeri kata keba mungkin ba kalau bah
ni sini mentang la kamar yang jengi la sang per kamlong sum bolong mencia mo bershit berkenar bolong kam shit an ka tan pemerintah mila kam ki fan mila kam ki ini je jembam bingile apa kayak hak bahwa sumring jengi bershit ni ingin sa di jembam tang si ko ding besi sajan di filak wan ban yo kata kabuk ser mo ban mat ini jembam jengi di long refreshing bat bun ki so jur banyai kamtam kalong no bentaka kalau pun pangat pun sultanat di bam ke bam no teng la bam tan ki jembam ke ba heavy di bam ni kamlong refreshing bat kamlong light dia tip top sayawan ni chicken wagon tahang ni view ni ha baru kai chicken wagon tay dah sang tang ko golfling ingin sampai pada sekian long ka ni page akan ingin try sang ni page in promote senang ni dia dah dapat tu ingin sa siang di sini location tu tip top sayawan ni Brisbane bakrau ke invitation jong fi bapila ai lat ni ingin yo mat ningkong yau ni jingmam sayawan perlok Brisbane sekno pi ko pak video Brisbane ini biar sisi ni sebenarnya